parlok Nongpoh pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop phun hau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar riunyau ka lumpung ilekai football kaba hetam hapok kathany Umsning hari Bhoi district ya kabalapania jaga sengkasi students union na Umsning circle kalanang ya cacat haduk kini sengi mentak sengi ke citari ku rempang arjar arpsan ke Jingialehkai ke lalong hapedeng ke Sumer FC persya ya ke Mawryngkneng SC hakini ke jingi kun jogini ke artili ke kedhoni lekai ke Jingialehkai ke lalong ke bayi khubor haka kelas step omsyam ladon ke bala aban tap call bad haka lamit pat ke Sumer FC ke layo aban tap hadu lai call bad ke Mawryngkneng SC ke layo aban tap tangshi call bad lengba kita light lagi call ke Mawryngkneng ke la syarem no hakmat ke Sumer FC Hagani kesengi ya kanam best player la yora da orang Jingialehkai ke Sumer FC usamla ainam jerwah. Kum ke jingai mensim ya ke nongilam jong seng KSU Umsning circle bat kum juru ya kita ke samla Jingialehkai lawan ban sekilang yang ne ke Jingialehkai da ba don kupar Sumer beri presiden berim ke seng KSU na North Khasils district unit nang tau ba Joseph Lambok Rembai beri vice president ke KSU North Khasils district unit ba menta lembat ke nongkit kam ke Umsning circle bat kiwe Pidon kam projektor ban peni film ne pidon kam projektor nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai henru iwe ar nyau lai